स अभिव्यक्तिया झोलख हलिमे हरेक प्राणिया थगु सदु हरेक सया थगु मुडु जोजलपा जी विश्वतम श्रेष्ठ हलिमे ठयाचंगु सयु नुगु श्रृंखला सकल सुकुमी भाजु मेजी पिन्त लस्कुसिया नाचुना थौया ज्याजोले साहित्यकार पत्रकार वित्त विशेषज्ञ राजेन्द्र कुमार मर्जन जिउनाप खलाबला याएको जे चास वेकै त ज्याजोले लस्कुसिया जोजलपा राजेन्द्र कुमार ज्यू जोजलपा छित ज्याजोले लस्कुसुदु सुभाग छि थौकने छुके बेस्तले जी ठाउँकने खासैना एमफिल पीएचडी यो लागि तयारी दु नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग पाखे जी एमफिल सिधेका पीएचडी यो लागि तयारी वे नप नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग आंशिक शिक्षक के रूप में जाइना छन् वे मेउ समय चाहिँ मेउ इ तन किपली छौ किपु बचत तथा ऋण सहकारी ठाउँ ओके ग्वाली सञ्चालक समिति चुनाव ग्वाली गुब्ले टाइम अन्न बीमा छिगो थो साहित्यिक यात्रा चाहिँ गुखन सुरु जुल सुना चाहिँ छित प्रेरणा बिया दिल साहित्यिक यात्रा जी खुगु क्लासे बना जुन बोले थना भरिभरिला राजनीतिक रूपमा थना वो टाइम है 36-37 साल यो पाके राजनीतिक गतिविधि न यो कोडु जुल अले वे टाइम में चाहिँ कविता मी रेडियो नेपाल मी निनियो कविता निनियो रेडियो नेपाल जो साहित्यिक कार्यक्रम मस्ते लागि कविता वाचन या कार्यक्रम न दैजियास न अले ठो सामाजिक पक्षला छठी जुल अले ठुके विभिन्न इले रेडियो नेपाल वही गु साहित्यिक कार्यक्रम ख उके न भर्छ प्रभावित हैन अले दक्ले नापा जी चोएका जी ठक्क वो ट्युसन बोउनु टाइम है थायको सोय पिनियो वातावरण गरिबीला डोजला उले भर्छ जिके चेतना चाहिँ वो खनिरा अले जी नापा चोयो सुकपल्ट छेखौ जुल ठुकिपुली नापा छौनी ओ सिबा मरोगा उले छखनिका सिबा मरो सुकपल्ट छे थायौना छे डोज या जुनका वो सुकपल्ट जिगो छेरगा जी नापा अठे मस चोयो कविता चोयो जुल अले ठो चाहिँ जी रेड नेपाले ठुकेर नेपाली अनुवाद हैन रेड नेपाले छैमाली रेउरी हिसाब वो प्रेरणा चाहिँ अठिवाउका वेमाली वे मास्टी वे खनि ओ हिसाब सुरु ऐना सुर जो जुल छिगो ना चाहिँ राजेन्द्र कुमार जुसान छिगो उपना चाहिँ पुता दयाडो उके यो अर्थले उके बागो छुडोले ए पुता ढाबले जी मचान हे नेनाउ या जनो छ शब्द जुल छ नेवा भाषा यो पुता ढाबले मेबिसन सर्टिबले न पुता थनवा ताइयो पुता थरियारका येकी हिसाब अले एकदम माया याना मतिना याना धायु शब्द ठाइ जिरत टाउली ठय शब्द यो ठाइ छ न्यामसेन ठसबे कोकली पिन्ट फुटारका माया यही जुल मखला ओ सारै यो टाल छ अले लिप्टे जुली से जिम नभा मोटाया ठो एसएलसी सिरेरुङका कविता चोइबले ठो पुटा तैमाली त्यो हिसाबमा जी तयोका स्कुले जी 9 व 10 कक्षा नेपाल भाषा बोल्नु जुल वो टाइम हैन बटे चोयो बानी जिरुङको या उले टाका जी पुटारका टाइटल मोटाइनेका अले टाइटल द कुशा टाइटल तेउटे लहरे वो टाइम है 42 साल पाके जी न तैमाली तयो छिसा चाहिँ एमफिल्ड पीएचडी याना त्यो याना जुङु अले छिथो नेपाल भाषा केन छिगो चाहिँ बनाचुनुले चाहिँ छिथो अर्थशास्त्र नेपाल भाषा ठिठी बिचले अध्ययन यानाले चाहिँ छिसा चाहिँ ट्विटर चाहिँ गुकर चाहिँ सोया दिलले ए पहिला जिगो भाषा व साहित्य थियो साइड यो जो इन्ट्रेस्ट यो जो इच्छा डोपटी जगह जुला जो प्रोफेसनल हिसाबमा मैनेजमेंट विद्यार्थी जी अले स्कुलियो टाइम में जी नेपाल भाषा बना अन ठो बैचलर्स मैनेजमेंट बैचलर्स बना चोचो
ठुके नेपाल भाषा न इन्ट्रेस्ट दु कार्ने न जब नेपाल ब्याचलर सिर्ला नेपाल भाषा न भनिमाली रका बना जे बनाउ चाहिँ नेपाल भाषा बनाउ टाइम에 ठुके एमबीए न नाप्न पाउ बनाउका व्यवस्थापन न नाप्न पाउ कमर्स नाप्न पाउ बनाउ जला अले छौ इच्छा दो हिसाब जे भाषा यो विषयले इच्छा दो हिसाब भाषा न छु सिकिमा हिसाब नेपाल भाषा बनाउ जला साहित्य न जे कन्टिन्यू चोया न चोंजुल ब्याचलर्स बनाउनु टाइम에 पत्रकारिता ट्रेनिङ न कयो जला अले छु चुयो न बानी जला नापा इनाप वापो अले नापा विश्वभूमि निपौ जला अनलिपा सन्ध्या टाइम्स जुला मतलब उके न छु हप्ता छक थनियो तो किपु भेगे समाचार छु जुलगा घटना जुलगा रास जिटा जिमा बिउ कछौ चोया हिनका टाला खुर्न चोया छ्यो जुला खास नेपाल भाषा चुयो समाचार प्रति बानीजो अरे जुजु वका खास साइड जब ठेन्डु हजुर छिसा चाहिँ नेपाल भाषा एमए थेसिस चोइदिबले चाहिँ नेपाल भाषा गजल छगु अध्ययन दया चाहिँ 2001 सालले चाहिँ इसाईसम्म के चाहिँ चोइदिल जुल उके यो चाहिँ अनुभव गजाको जुलले नेपाल भाषा जिन ठो गजलै रगा लेयो मेन कारण चाहिँ साहित्य कविता जो इन्ट्रेस्ट हो जुल मी इन्ट्रेस्ट हो जुल अले गजल साहित्य चाहिँ जिउ नेपाल भाषा उली चुयो बानी दशान अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ जुया मच प्राज्ञिक रूपमा अध्ययन अनुसन्धान याना ठो गजल साहित्य त गजल विधा यात थसोए फट्टका छ जिउ नेपाल भाषा न छौछौ योगदान जुइला रेउटी मे पनि सुनान मयाव कारण हैन जि यामाले र हिसाबमा कयो जुल ठो अले यको ज्ञान न उके सिका जे गजल विषयले सैद्धान्तिक निश्चय कया ठो गु पहिला सुरु जो उर्दू हिन्दी जो नेपाली नेवा भाषा टको वबले जिउ नेपाल भाषा गठिना विकास तुल तो गजल यो गणनी हे विकास तुल गुली सालन हे विकास तुल न बोला अले जिउ नेपाल भाषा गजल गठिकर्ची दुले त्यो न यको अध्ययन या खन वो हिसाबमा भन्छ मेप छ याना मोटो कारण हैन जि यानो यामा रिब्लिजरा अनुभव जोले यानो खास छिसा चाहिँ साहित्य कार्य रूपमा चाहिँ सिर्जना याना देगु साहित्य सफुत कृति त यो चाहिँ उकै यो अनुभव चाहिँ गथे तुले छौला जी ठो गजल यो विषयले गजल सिद्धान्त नेपाल भाषा गजल धाउ ठो थेसिसिवे किताब पिके हो जुल अले जे नपानी चाहिँ ठो कविता यको चोया त यो दो के ठुके लाना छ पन्न छुटे दिया छ गुनी डायरी लाना छ गुनी कम्प्युटर लाना छ उछका पिका मलेरी हिसाबमा ठो कलेक्सन याना पिके हो जुल वो न्यू किताब छक्न पिके सुठय लिसर हाउ छौ अले नेपाल भाषा गजल सिद्धान्त हो नेपाल भाषा गजल लगा छक्न पिकाइ हो जुल अब यहाँ लिपा चाहिँ जिटा छौ इन्ट्रेस्ट हामीले बाख ठो उपन्यास जुल हरेक बनिउन बानिदु र चुयउन बानिदु प्रकाशितको मजो जुल अले जिटा छौ रहर जागे जुल मतलब शिक्षा हकौ मकी पर्छ ता हकौ बाख चुय मलाई हिसाब जी उपन्यास देगा उपन्यास न गयो जास नेपाली दु मेमेउ भाषा दु मतलब नेपाली नेवा भाषा बाहेक मेमेउ भाषा दु तर जी नेवा भाषा मरु नेपाल भाषा मरु छौ चीज गेरा छ ठो सांस्कृतिक रूपमा मतलब जिउ ठाउँ जख सांस्कृतिक रूपमा जी नेवाट उली धनी एको धनी जोसा हैन ओके त बाखयो रुपे अभिव्यक्त याना पाठक ते पाखे छोल लगाटा छ छौ संस्कृति न भयो क सांस्कृतिक रूपमा जानकारी न बिउ ख ले उके त छौ बाखयो रुपे प्रस्तुत यात लगाटा छ वो बोनी अल्छि चाहिँ मखो संस्कृति यो विषयले अथवा सम्पदाय विषयले लेखको बिल लगाटा छ मुन्डे हे बुनी मखो ठुके त बाखैले हिका बाखा हंका छोल लगाटा छ बुनीला दे हिसाबमा ठन जे फलचै विषयले चुयौला रगाट बिचाएन अले फलचै विषयले किपलीले फलचै यको दु फलचै कहानी गइना चुयौ रगा जोले जिठा टले नफजी मसबले हुर्के जो टले छ ख्यु फलचा राउ दु मतलब ओके हो कहानी ओ किम्बदन्ती न दु ओके द स्वका चुयमाली रगा जिउ ख्यु फलचा रगा ताउ लेया अले ओके कहानी ला चुयबले भन्छ ट्विस्ट न याले विभिन्न कथावस्तु त मली अले कथावस्तु मला मजुले प्रत्येक फल चाहिँ
बर्न के डिटेल नते हो वो विवरण नते हो अले वो फल चाहिँ यो बाखन नते हो हिसाबमा वो क्यों फल चरका जन्म जो घटना तो जन्म जो चाहिँ कोभिड नपायो कोभिड टाइम एजी छेचोना मतलब छेचोना ठो अफिशियल जाना 10 बजे नहीं 5 बजे तक अफिशियल जाएगा एक्स्ट्रा टाइम चाहिँ जी वो क्यों फल चाहिँ उडी चोला खुर वो मेरो जामन ला उच्च होगा वैना जन्म जो होगा जी 3.5 महिना चो होगा अच्छा मेरो चाहिँ छौ उपन्यास लघु उपन्यास का चो जुल कुमारी बहुमचरका वो चाहिँ जी धादिङे चोना बोले जी 16 वर्ष चोना जी जागिरे जीवन व्यवस्थापन हिसाबमा अनि चोना बोले गामे विभिन्न मनोटन नाप्लाई चोले छम मचन नाप्ला उयो बाखा चोयो का जी खास दाइले छिसा तो क्यों फल्सा वो कुमारी बहुमचा जोइगुले चाहिँ छिसा चाहिँ नेपाल भाषा यो लागि चाहिँ जुन सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्ष चाहिँ सोया दिल थो उपन्यास जोइबले अले थो छिसा चिनाख बाख जोइबले चाहिँ छित चाहिँ थो विधायक चाहिँ अपो यो परि विधा चाहिँ छुकले नबा तयाबले सुएबले जिरा योला चिना खय ख मतलब खास जो साहित्यिक यात्रा चिना ख सुरजु खसन विशेष गरी निबन्ध जो नेपाल भाषा निबन्ध साहित्य उपमरो विधा उपमरो गर्ने निबन्ध चुएमालिहरुका चोचौं हुनु बोले कवितात्मक शैली न बोल ओके निबन्ध उपमन्ते तर निबन्ध उपमन्ते मोबो थियो असि जो गर्ने न जे कविता फोकस याना अले छौ बाहायो असिना चोचौं बनि बोले उपन्यास चाहिँ यो टाया होला जो थरास उके थट लगे जो मतलब समाजे खौ गठित जी मज्यो यो डक्को अभिव्यक्त याना समाजको लागि छौ सन्देश बिउ अपु माध्यम चाहिँ यो कोट खटाया छि उपन्यास थे तलका टाइम लगे जी मतलब बुन्टन टाइम लगे जी चुएटन टाइम लगे जो मतलब अले गुलिङ पुलिस र मयो बिरान जी फोटो टाखौ कार्ने तर यक्को खौके अभिव्यक्त ये छिउ कार्ने उपन्यास चाहिँ यो तलका आयो टाइम है थो जी साहित्य यात्रा के चाहिँ फुलाउ पुस्ता त नदु नौ पुस्ता न दु उबेको लेखन शैली त चाहिँ छिगु मूल्याङ्कन छु दोल्याउके फुलाउ पुस्ताला नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्र फुलाउ पुस्ताला एकदम बाला कविता क्षेत्र जो सानो उपन्यास जुला आख्यान वो आख्यान विधा बाखन जुल उपन्यास जुल मतलब त्यो विधालाई एकदम बाला हो नापै फुलाउ पुस्ता कविता न तस्का बाला हो आधुनिक कविता टको वबले पूर्ण वैद्य वया लिपायो सुरेश किरण पिन्ट वबले न तस्का उत्कृष्ट धामा तर तो नो पुस्ता गु जब बोला वो अध्ययन जिसवेबले नापयो गु स्तर ख वो स्तर खस्के जोठे ताउगा के मेन कारण चाहिँ झिउ नेपाल भाषा क्षेत्र साहित्य क्षेत्र चाहिँ अध्ययन वो अनुसन्धान यो कमी ठेन्छ अध्ययन कमी ठेन्छ चिज सीमित जुल छु तो नेपाल भाषा चोइपी पास्पिनु साहित्यकार थियो चाहिँ पिनियो म भन नेपाल भाषा बाहेक मेमेयो भाषा यो पनि साहित्य यो धार गन्थेना जन मतलब गणि यंकी माउख वो सैद्धान्तिक रूपे जिमा अथवा मेमेयो रूपे जिमा वो अध्ययन याना झिसा गणित छेमा हरिपति गठे गणि यंकी माउ साहित्य त धारी तरका हुन मसोला बालक थे जिउ अनुभव हुन्छ र अले मेयो छोरा छ साहित्य छ्याटले साहित्य छ्याच्यो दियो वो कन्फ्युजन जुल्थे छ साहित्य ठाउ दुनिचौं मनोभाव त पंक्यौ जको मखो साहित्य यो छौ उद्देश्य दै वो उद्देश्य पूर्ति याउ लागि छुया घटना चुएमा छुचुएमा रेपटी कन्फ्युजन थे जका वो अलमल थे जका मतलब साहित्य यो ठाउ लागि मक्की मेप्नु लागि चाहिँ जी चोला मेप्नुसँग भुनिबले उके जी दै मखो कवि दै मक्की वो समाज दया सुनि मतलब उके व्यक्त विचार दया सुनि वो कारण हैन वो समाजिक छु योगदान भी त चुएमा रेपटी विषयले न कन्फ्युजन थे जका स्तर चाहिँ नाफ्या पर्छ खसके जुठेन जिरटाका ठुके चाहिँ जिथो नेपाल भाषा मो जुयान उके चाहिँ स्तर घटे जुठेन चोकी कथे
मोबोङ नेपाल भाषाकै कक्षा त मकाउ ज्या कक्षा न वो न न्यू सो चीज ढोका छौला ची पाठक न कम चोइ पनि अप मगला तर वना बिबी वने ढुङ्गा चाहिँ प्रतिक्रिया थर्जुमा मगला थर मजुला सुझाव सल्लाह सुझाव समालोचना वो चाहिँ कमी जोड हुन्छ वो मञ्च न कम जुलका फोरम है कम जुल छ न्याङ्की फोरम न कम जुल मगला अले न्याना वनी पनि न कम जुल उजुल अले वो दोहोरो संवाद मजुल छ घटना या मार्ग त्यो संवाद न मजुल अले मेरो चाहिँ तो सेकी सिक्यो जो अवसर तो नि छठरी ये चौ मजिला ठुकिसमा चुए मार्ग वो गाइडेन्स अथवा ओरिएन्टेसन अथवा सो ट्रेनिङ है ताइनी मतलब ए छौ किसमा ट्रेनिङ थेन्टु साहित्य गठजी मार्ग यो कार्यक्रम त न मजु थे नापे थे मजु नापे जो सकेर हरेक महिना विभिन्न सङ्घ नेवार सङ्घ संस्था दु कलेज साहित्य पाला दु नापा मतलब अले वो कलेज प्रत्येक कलेज महिना छक साना साहित्यिक कार्यक्रम जुया जुनि समालोचना जुइका कविता गरजुलरका ठाउँ तयार हुन्छ छौ बामला नै ठट्ना चोय मार्गा तयार हुन्छ जिउके तो वो सुझाव अनुसार सचैले या भई मतलब सुधार या भई वो अयो कार्यक्रम चाहिँ कलेजै नापजु विभिन्न संस्था नेवा साहित्यिक संस्था यहाँ चाहिँ उके जियो फिडब्याक दया जुनि लेखक डेटा छौला निङ्के मञ्च न दै निङ्के मन्टलायो एकदम चोइन मक मन्टे निङ्के ठ्या डट्टका ढासा हौसला न दै मतलब लेखक डेटाला मञ्च माइजु दर्शक मालिजुल निनिपि मालिजुल श्रोता त मालिजु कारण उके छौ निनिउ न हौसला निङ्के न हौसला दै ल निनिपि चाहिँ प्रतिक्रिया बिल्डका ढासा उके थप जो विकास न चाहिँ मतलब वो चाहिँ कमी ठान्छ कारण ठिठी थासेला तो साहित्यिक ज्याजो त कासतल जुया छौँ उके याना चाहिँ ठुट गुल्टाको त्यो अभियो ठ्यान्छौँ उकेले यो त्यो अभियो नि नुनो पनि लेखक त मतलब चोमी पनि जन्मे ज्या छौँ मतलब कम ख तर ऐसा न तो विभिन्न कार्यक्रम ज्या छौँ कार्दैन जस्तै विराट जुल ठो नेपाल भाषा टमु ज्या जुल मतलब टमु ज्या न ठ्याठा चाहिँ जस्तै किप्ली आयो 18 गते यो मरि पुनि खुन्यु यहाँ न जिउ ठो साइड है ठो दक्षिण साइड है अले दक्षिण पश्चिम भेगेन अनि कन्टिन्यू याना चौँ उत्तरी भेगेन याना चौँ हरेक ठासे याना चौँ थियो प्रोग्राम जो कार्दैन उके नुनो पनि लेखक ल बोलना चौँ मतलब तर उल जीव अञ्जकन मगाउ ज्याद वो साहित्य वाचन रचना जो साहित्य त भन्छ कुला बिल लगा ढासा उके थप परिष्कृत ज्याउनी त ग्वाली वो चाहिँ भन्छ कम ठेछ हजुर छिसा चाहिँ त्यो साहित्यिक क्षेत्रको चाहिँ छित यम साहित्यकार त चाहिँ सुशुद्ध साहित्यकार विधागत रूपमा सुए मारे छ हजुर विधागत रूपमा सुएले कवितालाई आधुनिक साहित्य गुरु पूर्ण बहादुर वैद्य ख अले वया लिपा वेबले मेमे पिन दु आधुनिक साहित्य सुएबले अब मठु साहित्य चोइ पिन दु मलाई कविता सेक्टर होजला अले उपन्यास चोइबले आछि ढ्यामा दुस्वा साइमी न जुला मलाई नाटक क्षेत्र न दु नाटक क्षेत्रला नापयो फुलाउ नाटक चोइबले चाहिँ सुदर्शन भिक्षु सुदर्शन हैन जुला मलाई वया लिपा ठुमैसमान डंगोल पिटपिन्टु कविता क्षेत्र आइ ठंकुने यो पुस्तक वेबले चाहिँ सुरेश किरण नवीन प्रकाश श्रेष्ठ ठुपिटपिन बाला त यो त छिसो चाहिँ थो पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ प्याङ्की किपु अले कितिपुर सोनिग वापौ थजागु नेपाल भाषा थिथि पत्रिका चाहिँ सम्पादन याना दिल उके ज्याजुले छिगो चुनौती अवसर अनुभव चाहिँ छुछु दिले पत्रकारिता ढाबले स्वाभाविक रूपमा छौ अड टाइम यामाउ ज्यार गताइ मतलब स्टुडेन्ट हपलको पाठक बिन्द सोकिट चाने ज्यायामा मतलब अले चानी मढासे चुएमा हो सम्पादनीयमा हो पिकाट प्रेस जीमा हो आयो अवस्था थिएन मको आज छ इमेल छोस गा मतलब छुन लिंक छोस गा प्रेस छेर मतलब तर आठौं नापा मेट्रे जनाउनमा हो मतलब चाने ब्याउन मलियो अले नसे मनसे ब्याजीमा हो पाठक त दैमा हो मतलब
म्युजिक थय लाटा टेउना म्युजिमा यो चुनौतीले यो क्वेटो अले गुले ध्यान न जुइमा उठे ओ चुनौती जी छौ अनुभव गरेर छ जी एक वर्ष ती जी फुल टाइम पत्रकार जुया जाइन वो टाइम में ने एउटा गाउँ समस्या छ बजारे वो चुई मखो मखला अले चुई ढेवा बजारमा पत्रिका मिया वही ढेवा प्रेस एटा ठीक मखला तलब न दैम हो भ्याजक जुइता ठीक अयो न भएन ले छे जिरा धाना ढायो छौ लगा ज्यो खर्च न मोवरका भोयुका अले फुल टाइम में जुइ यो ज्यादा पार्ट टाइम रुपे जी छे जना छौ हप्ता छौ आर्टिकल चोया याबले न गुले भरिबले देवा छकनी का हो 5-6 से उले देवा बि छौ आर्टिकल यो 100 रुपैयाँ अठै न बि या जी कया याना वया लिपा चाहिँ जिरा वो पत्रिका चोल मला वो डिस्केट टाइम का उले डिस्केट टाइम में डिस्केट छौ बिएंगे को प्रेस है वो पत्रिका तर वो बिएंगे बाबत छेनठेंग पत्रिका छौ न वही मखो छ वो पत्रिका छौ है स्वयं खन ठमा चोय पत्रिका कने खुनु अथवा कस खुनु वो आर्टिकल घटना प्या होला रे स्वेटा न ठाको बि है मखो छ या थयो जाइना न थो जी मखो ठेछ मखला अले जि टोटा न बिया जिता मुआ मनटका वो पर्छ डिस्करेज जो ठेछ ले ठुके ठु पत्रिका जाइना जुनलाई छौ एकदम बालाउटी याको ठुक खायो अनुभव दस हैन बालाउपरी पछि छुरा छ जिता दक्षा मसिला छु जी जिना छम छुख त समाजे त देशे मखला त काठमाडौँ उपत्यका न छुख नेवाटे सेक्टर छुख रेउटी जिता अनुभव जुका जी थ बानी गेरा छ इन्फेरिटी कम्प्लेक्सिटी दु छु जी के जी देम छुना मखो मेबिस्पा जी पर्छ कम महत्व मनो खरेउटी अयो वो फिलिंग्स दैयो जिके दुका हो तर फो जब जे पत्रिका टा लगाए छ मलाई मे पनि गनया सुरुयाटा छ थोना मनो खरे हिसाबमा वो ना चाहिँ दैयो ज्याजना मलाई मेउ मर्सान ना दैयो कार्नेना वो चाहिँ हेभी संगा आए तक न जिता जे साहित्य चोया मलाई मेमे सेक्रेटरी जोसान लेखक पत्रकार टका टाइयो कार्नेना गर्व टाइयो वो चाहिँ बाला पछेका चाहिँ 2050 साले इनापो वापो के चाहिँ मु संवाददाता न जोया दिला उके इले चाहिँ छिगो अनुभव चाहिँ गठेजले पत्रकारिता क्षेत्र पत्रकार जी नक्टिन टाइथेन पत्रकार क्षेत्रला तस्क वो दुःख कष्ट नेमा मखला गन आठे भेहिकल दै मखो मलाई न्यासुने उपरि खने खर्च दया सुनि मखो गाडी गुण्डा खर्च दया सुनि मखो विभिन्न समाचार संकलन याउ लागि बुनि बले वेबले व्याजे दुःखला दुएदु तर अनिमले गु पत्रकार तेर सम्मान यदु नि चौथो तो अंगरका राष्ट्रिय चौथो अंगरका गु सम्मान यदु ओके वो खनिबले एकदम लेट आछ तो अनुभव चाहिँ खायो अनुभव दु ले ने खनि मखो बजे ने खनि मखो मलाई चासौ न टोनी खनि मखो ठेठे असिन दु तर वो गुली जाइयाना मतलब सन्तुष्ट चाहिँ दुका अच्छा तो टाइम्स एफएम 90.6 के ना जैन दिला तो पत्रकारिता हो वो जुन एफएम पत्रकारिता के चाहिँ छुसु चाहिँ छिसा चाहिँ भिन्न खण्ड पत्रकारिताले चाहिँ सचाइया छि मतलब चाहिँ लिखित प्रेस मिडिया जुले मतलब जिसा चोयो चीज सचाइना सुन छि मतलब तर ऑन एयर वनी हो जी रेकर्डेड मखो उले यान बोले ऑन एयर छयो मतलब डाइरेक्ट लाइभ प्रसारण जी वाले श्रोताटे नाको लाइभ खलायो जुल मतलब ओके चाहिँ प्रचार चुनौती चाहिँ दुका वो टङ स्लिप जिउ मतलब विभिन्न इले वो जसमा बालका प्रस्तुतिया मोटा रास अन्धाय चिप्ले जिउ जुल मतलब तयारी न यो यामा हरेक चेबले ठेन्टो वना ठोना डको लेख छौ चेबले समाचार चेबले रेफरेन्स क्याओ न्यने दया सुनि मतलब माजी जिउ छौ लाइन चेटा छुकाउ रे गन क्याउ रे वो दया सुनि तर अन एयर वनि मिले वो चाहिँ
सुविधा दैमको पर्छ चुनौती ख ठाकु मतलब तर साहित्यिक कार्यक्रम जो कार्दैन जी ओब्ले साहित्यिक कार्यक्रम चलाइन होला ठो कविता गजल मुक्तक वाचन याव जी फेसिलिटेट जग याव ठेन्चना खासै उल्मसे ठाकुर चाहिँ मजोका ठो समाचार मेयो पत्रकार चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रम जो कार्दैन वो उल्मसे ठाकुरला मजो चिसा थो पत्रकारिता न चाहिँ समाज व साहित्य या त चाहिँ गुखट चाहिँ प्रभाव टोटी थिएछ पत्रकारिताला छौ समाज त डोरे याव छौ माध्यम ख मतलब पत्रकार सम पत्रकार छौ समाचार चेर अनुसार ओके प्रभावलाई योको समाज योको परे चाहिँ मतलब उ जो कारण समाज परिवर्तन लागि पत्रकारिता युक्त एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका डो अठिठेन डो साहित्यिक कार्य हुन व अठिठे भूमिका ख अस साहित्य कार्यसँग छौ बौद्धिक रूपमा ठौ विचार मतलब ठडीजुईमा समाज चाहिँ ठडीजुया छन् मतलब ठडीजुईमा पनि ठौ साहित्यिक कृति मार्फत वो केना छुनी खबरदारी याना छुनी ले लो केना छुनी मतलब छौ पत्रकारिता सेन अठे ख तर चुरारा छ पत्रकारिता जी सिउ अनुसार थो छम साहित्यकार ठौ भ्यू जगतै मतलब पत्रकार चाहिँ विभिन्न भ्यू तयमा जस्तै छम मनु न मखो जैना चौ खस अठे खलके मखरका मेउ पक्षैटन निमेषन तया न्यू निमेषन भोइस छेमा रही जस्तै एक्युरेसी दुईमा रही एबीसी रही फर्मुला दैनी एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी रहो ओके विश्वसनीयता न डेमा आउजुला एक्युरेसी न डेमा आउजुला मतलब वो कारण हैन एक पक्ष जुई मजो साहित्यकार एक पक्ष जुई फु मतलब तर पत्रकार चाहिँ एक पक्ष जुई मजो मतलब स्वतन्त्र जुया या मार्ग दाइ तर उ कारण हैन वो बामलाको जैना चन्दा छ ठोय बामलाको जैना चन्दाका मेपजन दाइ वो भ्यूज क्याच युचिस तर ठडियाना चनो खलरगा छिस हैन पत्रकार वो निन्न फुजल न्यू निमेसुन भोइस छेउ माध्यम चाहिँ पत्रकारिता के चाहिँ समाजिक छौ बांग्ला दिशा डोरेया त एकदम टरम भूमिका मिठा छ छेको विचार चाहिँ ठौकने उ चाहिँ पत्रकारिता चाहिँ गु दिशा चाहिँ वनासो उठेछ ठौकनेला जी ठ्याक सुएबले चाहिँ एक पक्ष ठेन्चो नान्छ वो गु पत्रकारिता धर्म डुने अथवा छौन्यो मिडिया चाहिँ yana चौंडु तर पत्रकारिता धर्म पाल्न yana म चौंठा छ एक पक्ष जुया छ गु जी नासटाइ नै एबीसी थ्योरी वयन मरो मतलब अले दैनिक ठो मिडिया यो रेडियो अथवा टेलिभिजन अथवा प्रिन्ट मिडिया जुला ठो ठौकनेले अनलाइन वया चौंडु मतलब वो अनुसार चाहिँ डकुशान अरियाना चौ मरो मतलब गुलिङले बाबा लापिन दु वो ब्यालेन्स चाहिँ जुया म चौंठा वो कारण हैन ठो समाजिक भड्के आउडु नि ठौकने ज्याजङ ठो अवस्था वंपडी 2-3 महिना यो भित्रै ज्याजङको अवस्था ख हो भड्के आउडी त पत्रकार धापिन्छ न एकको हिंसा भड्के याफो मतलब तर ठो ब्यालेन्स रुपैयाँ वन गाडा छ त्यसको बांग्लापटी नै छोनी छेमा आउडी छ ठौकने अठे चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मजुया छौ ठो जी नेपाल भाषा साहित्य अहिले पत्रकारिता चाहिँ नुगु पुस्ता त्यो चाहिँ रुचि गरे खण्ड साहित्य चाहिँ उडी खनि दिया छौ मरो मलाई पत्रकारिता ठाउँले न्याम फेसबुकै पत्रकार न दु मलाई अनलाइन पत्रकार न उखेन ठुके टकन टुकन लिया ठकट्टै उठी थौ विचार तै म हो मलाई उखेन काला ठुकिन काला छोटै आबिला मतलब उखेन छुप्रभावलाई रुकिन सुएन म अले वो ब्यालेन्स या न म मलाई अयो ज्या चौंडु तर ठुके थो अफु मिडिया जुया बिलो छ आ ठाउँकने अफु मिडिया जो कारण हैन यको ठुके इन्भल्भ ज्या चौंठे धापसिबा न यको ज्या चौंठे न ताका जिरा र साहित्य उल्मुसे मरो दुया चौंडु तर सन्तोषजनक मरो
स्पेशल थो नेपाल भाषा यो साहित्य हजुर छिसँग चाहिँ साहित्यिक सिर्जना नै यान्दिल छिगो साहित्यिक सिर्जना छुटस चाहिँ जी सुकुमी बाजुमी भिन्द ने गादिला जिउ यो छबो कविता न्याङ्का जी वो महिना दिन छोयो कविता छौ न्याङ्का कविता जी वो महिना दिन छोयो जुला थो कविता छौ पर्छ ताख कविता यो छ चाहिँ सीमा कुटुम्बको सीमा कुटुम्बको सीमा छ जुला सीमा ह फैटाँच जुया जब बे कुटुम्ब हुई बे ठेने मलाउ बे ठेङ्किटा वो फै नाप गुली सङ्घर्ष यही शून्यता नाप गुली घर्षण जुई फै नाप आकाश नाप गुली ढिट्टुमुटु दिने न छसियो न जिसियो छसोए वो न्यायपिसे चोङको फसे हुस्लुङ पुगु ठेचो जिसोएबले न वो फसे प्याह हुँ वया चोङको ठेचो तर वास्तवै वेको गन्तव्य ठेङ्किट फक्को वे वया चोङु न खैफु वेको बलम फच्छी फैना पर लुवा वया चोङु न जिफु न्याक्वे कुटा यासा वो न्याक्वे फैना पर लुवासा वो न्याक्वे वे वसा वो थम खङ्गु थासे गन ठेङ्के फैरका आखिर फसाउ वैत पुइका यङ्का गालेको फ्याफु टुन्ठी घना छोएफु ट्याकुने वन छोएफु चक्कङ खेले चटावक छवेफु वाङ्गु घाँसे तिजक हिचुक ते यङ्किनफु अथवा नायुको लासा यङको डिकिन यङ्किफु बे खुसिया ज्ञानपुगु लड हाले टोटा ठकिफु भर्या ढङ्गु सागरिया डठी यङ्किफु न्यागु ठजु व ठाउँको गन्तव्य ठेङ्किट न्याको कुटा यासा व्यर्थ जुई न्यागु ठजु व ठाउँको गन्तव्य ठेङ्किट न्यागु कुटा यासा व्यर्थ जुई छ्यादासा गुमेसिया भलसा वो कुहाँ वो गुख वास्तवै वो फे ख गुकिया भादैमा वास्तवै वो फे ख गुकिया भादैमा हो वो फस गुब्ले छुरुप काई ध्यामफु खैटला सीमा कुटुम्बको सीमा आय महत्व धरतीया चाँ बाहेक ल फे वा आकाश छुई खैटला सीमा कुटुम्बको सीमा आय महत्व धरतीया चाँ बाहेक ल फे वा आकाश छुट्वी वला बैठेने वो चुपचाप धरती समाहित जुया धरतीया चाहे त सिंचित या त चाय पेपिना चुनी लाला डङ डङ बोडी सीमाकोए ध्याने लिन बुद्धयान छु हानि मयासे थपक्क ठगु ठासे व मेगु बोडी वृक्ष बुइकिट ग्वाली याना चुनी मटापे छाकी थन मेमो बुद्ध हान ठो धरती वया चार आर्य सत्य प्रवचन बिउ वे मानी धाकु फस न्याक्वे वन क्वाना छोसा सीमा आखिर थिनी गुला चाहे ख धाकु फस न्याक्वे क्वाना छोसा सीमा आखिर थिनी गुला चाहे ख कुटुङ वे गुला धरतीय मखा गन्तव्य वेगो न त सुना फया फै न त सुना हिले फै न त सुना वे त पनि फै चाहे त सिन्चित या त गुगु चाहे छ पुसा पिउसा सिर्जना सुहा भई गुगु चाहे छ पुसा पिउसा सिर्जना सुहा भई छ फोर वासा उकिया त ठके हे समाहित याना छोई उकि सीमा कुटुम्बको ह वला रूपान्तरण या थासक ह परिवर्तन या क्वासक ह सुबे एक सुबे छिगोठो साहित्यिक सिर्जना नेगादिल म्याउन दुगी म्याउ छौ प्रचट्टा ह तर जित यो कविता जिम पर्छ न्यो चोयो वो किताबेन प्याउडु सुठाइ लिसर हाउलिन पिटना चोंडु जि न्याब्ले लुमुके यो कविता छबु थो जिउ परिवेश eta थो प्रतिबिम्बित यही जिमा सायद कविता छ
छे जुई मफुगो अप्पा जिगो कविता उखे ठुके छ्याल ब्याल पिट्या पठ तेला दनी मफुगो जिन्दगी वजिगो कविता ख बदर जोगो भोट ज्याखेले मोजोगो नोट डाभिन्सिया मोनालिसा जुई मखङ्गो किपा वजिगो कविता ख खैटला जी छे दनी ढका अप्पा छिनागो ख तर चिम्नी दुफाना न भुइमालाक नगरिया छकु कुने डोचिना टगडु फोर दो जोगुसा डम्पिङ साइटे वान व्याइन ढुङ्कले जुई तर तो नगरिया फोरे न जुई मफुगु छगु बेबारिस प्रिन्टेड पेपर वजिगो कविता ख महानगरिया गल्ली ठौकने खिचमखु महानगरिया गल्ली ठौकिने खिचमखु बोरार फाया मचात दिनी सभ्यताया कलङ्क फोर दुई जिन्दगी मा जुजु लिमलाम वजिगो कविता ख छगु एब्स्ट्र्याक्ट जिन्दगिया भाव परिवेशे मन्यङ्गु पला सासल ह्यामफुगु लकस वजिगो कविता ख आशासन नुट्टु नुया ठगुगु नुग आशासन नुट्टु नुया ठगुगु नुग सोइगु स्वार्थ थट्टु ठना ठगुगु आशा सिंहदरबारिया ले सलल्ल न्याइगु हाकुगु पजेर केला ठगुगु आशा वजिगु कविता ख संसद भवन ढस्वागोगो लात टनु दत भद्रकाली अनसन चुनाचोङ्गु चुनाव धुनेव उलोमङ्गु घोषणापत्र गण तापाक्क छगो प्रेस या रद्दी टोकरी वान्साया ठगु टगु वेस्टेड पेपर कमिया सृष्टि खयान छे जुई मफुगु अप्पा प्रकाशक मिख मबोया सफु जुई मखङ्गु पाण्डुलिपि वजिगु कविता ख जागो छे जग ब्याचने कुट याइपिनेगु दुनिया च्यागो मिजग पीट सोइपिनेगु हुले कमिया चौटी र रत्न पार्क या डोपटे टिङ्ख्य या चक्क डबुली चिल्ला डना चोङ्गु दु ठाउन जिगो कविता ख वह जिगो कविता ख वह जिगो कविता ख सुबह एक सुबह सीधा छिसम्म साहित्य सिर्जना कार्न जुल अहिले थो वो छिटो वित्तीय विशेषज्ञ विषयले ठुके चाहिँ छिगु निगु के भूमिका छुछु जी नेबले टायो yana 5 मिनट तो वित्तीय व्यवस्थापन र एकाउन्टिङ टाइपले जो होइन जी प्रोफेसनलिज्म एकाउन्टेन्ट फ मतलब फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट टाइ मतलब एकाउन्ट जग मक्की फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट टाइपले भन्छ विस्तृत जो फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट जो प्रोफेसन जो अहिले ठुके साहित्य जो जी नाचन ढैरहनु साइड जब ठेन्नु जबला मको ढेमो जब जुल मलाई अहिले ठो गेजे ज्यासन नासा साहित्य छौ भावना डुबेजीमा हो एकदम सेन्टिमेन्टल खजुल मतलब अहिले एकाउन्टिङ प्रोफेसन थियो चाहिँ एकदम टेक्निकल खजुल मतलब ठो एकदम कन्ट्राडिक्सन छ न्यू विषय सम्बन्धै मरु एजा छौ इले चाहिँ जी धादिङे ठौ प्रोफेसनल हिसाब चोना बोले एकाउन्टिङ बेस चोन बोले तो साहित्य जो लाय मन्या छारा छ जी नेपाल भाषा चोयमा अन चाहिँ ल्यामाउटको नेपाली भाषा भाषा यो समस्या न जुल अले वो ठौ प्रोफेसनल एकाउन्टिङ प्रोफेसनल जुझ वो भावना डुबे जे फुर्सदै मर्छ एजा ठो न्यू विपरीत पक्ष द समाजने याना यंकिर तस्का ठाकु अले ठन यी वेबले साहित्यकार पासपिन्छ एछ गन्तनौ गान एको कमेन्ट या मतलब समाजने या ठाकु ज्याजन अले एसा न गुले गुले ठो सुटे बनी भावना ल वय वय चोला चोया धादिङ या न नेपाली जुसायन नेपाल भाषामा नेपाली जुसायन जिरा साहित्यकार त्यसमा सटाई छौन्यु साहित्यिक कार्यक्रम न बन्यो रेडियोले न छ्यो बाच्ने अब अनि यो पत्रिका न पिकायो जुले ट्वा चाहिँ मोडल मतलब जिन हाबा गुली सक्रिय जुइमाको नेपाल भाषा क्षेत्र वो जो प्रोफेसनल दौराने चाहिँ अथि या मफुका चाहिँ वो या मफु कारण चाहिँ भन्छ जीव अनुभवमा त्यहाँ विपरीत पक्ष जुल छ
सेन्टिमेन्टल हो टेक्निकल पछि जो कारण हैन र समायोजन या ठाउँ जो अनुभव चाहिँ हजुर छि चाहिँ सम्भवतः साहित्यकार न जुल वित्त विशेषज्ञ न जुल अहिले पत्रकारिता न तो छि चाहिँ छिको परिचय बिमाल के चाहिँ गुखना बियादी जी नापो ढाउ चाहिँ जी पत्रकार न महो साहित्यकार न महो जीसँग प्रोफेसनली वित्तीय व्यवस्थापन ज्याइमपट्टि मनोरका जिम थट परिचय बिमास थियो जहाँ चाहिँ जी पर्फेक्ट जो पर्फेक्सन चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन जो जो व्यवस्थापन यो विद्यार्थी जो कारण हैन अहिले जी थय सेक्टर ज्याइना लामुटो चुलकी यहाँ चाहिँ कारण हैन न जो पर्फेक्सन चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन हेर्नु मतलब ठो साहित्य हो पत्रकारिता होला फुर्सदे या उठे ज्या त्यहाँ जी पर्फेक्सन नम्बर हो के सेका छन् तिन धाम छि आजै परामर्शदाता रूपमा चाहिँ त्यो वित्तीय क्षेत्रीय चाहिँ दु उके चाहिँ छिगो चाहिँ अनुभव छुछु दु अहिले चाहिँ गजागो चाहिँ ज्यादा चाहिँ याना दिएको थुवा जी नापा चाहिँ फुल टाइम छौ संस्था जागिर नया छन् बोले मतलब संस्था टोटा में संस्था वन बोले ना फुल टाइम जागिर नहीं बोले वो ज्या चाहिँ या बोले त्यसको चुनौतीपूर्ण का वित्तीय व्यवस्थापन ढाउ जिसँग सक्षा न स्युट व्यवस्थापन गुली थेबयो चल खेल जी मतलब वो जियो को भोगे ना मतलब जी था ईमानदार जिया जन मगाव जिया थप नपा जाइबी कर्मचारी त पासपी मतलब इन पखेन आर्थिक चलखेल मतलब आर्थिक रूपमा अनियमितता या यको सोय ज्यासन वो अनुभव न यको दु मतलब जी थन मडा मतलब जी छन किताबे जी चोया जन दु मतलब ठाउँ अनुभव वित्तीय सेक्टर ज्या विभिन्न जिल्ला चाहिलो बोले संघ संस्था ज्याले जी गयोटाको भोगेन गयो पिन नप संगठन मतलब इमसँग छुछुयाट आर्थिक अनियमितता या खाए मतलब छुछु यात्रा हेर्दै खाएन यो कुटु मतलब र चुनौतीपूर्ण चाहिँ साह्रै चुनौतीपूर्ण वो मोन्टेलिसे डिलिङ यार त्यसको ठाको जे थ सोझ जुयाजको मगाज जिन सदैन मेम छ चाहे कि जिसन वा चाहिँ म खोजे आजगा छट खलाई म स्वार्थ छट खलाई मतलब जिसन सोझ मन यही तर मेमे हो एको चाहे कि पनि एको जुयाज तो जिसन आइएनजिओले तो गैर सरकारी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था जिन चाहिएन मतलब वो एकदम तो ढक्ले उप सुशासन ढका सुशासन जिमा ढका उठाए बिना तो गैर सरकारी संस्था ख ढक्ले उप तो भ्रष्टाचार जिम जो मतलब थर्ड जिमा अर्जिमा डेभलपमेन्ट लागि जिमा जिसम विकास लागि थर्ड जिमा ठेउ शासन जिमा ढका सुशासन इन खनै पनि आइएनजिओ न इपिया ख ढक्ले न मध्ये करप्टेड मनोट न अनि थो जिसम मचाउजको ख मतलब आगुल न थो देशीय परिस्थिति प्याउलो नि वो उकै परिणाम ख मतलब नसा जी टाटै टाउ खसा जिउ प्रोफेसन अनुसार जी नप जाइन मलाई तर जी वो टाइम छ मोटरसाइकल गेम हो मतलब वो तर जिसबा क्वेसना जाइपि मेमे संस्था जाइपि छ आ ठाउँको ने 2-4 वर्ष लिपा कार गया जी वो गना वो हैसियत गना ओल्ले वो अयो आर्थिक रूपमा अनियमितता मया खसा वो वही मखो मतलब जिसन डाइरेक्ट है मछि मतलब तर वो अयो वातावरण चाहिँ अनि दु एजा ठो ठीकै ठाको छु त चुनौतीपूर्ण न जु मतलब तर इमानदारिता साथ ज्याया खसा जिस नप ज्याइना सुन गुल्न संस्था दु मतलब इमानदारिता साथै या पि पास पिन यो क्वे दु वो छौ मिसन तया जिसन थोडी या मजो मिसन तया उनी पिन पास पिन दु अयो संस्था न जि ज्याइना मतलब वो जी 16 वर्ष ज्याइना बोले वो अयो संस्था ज्याइना खजी खास अठे मखो स जी अनि थाइना मखो छम पास पिन मेसियो अनुभव छुरा छ वो करप्टेड जो कारण अयो व्यवहार यायु कारण वो जागिर टोटा होला छु जी थयो ज्याया भइ मखो टोटा अयो अवस्था न दु मतलब तो वित्तीय सेक्टर ज्यायाले ठजको इमानदार ज्या म अब चाको हिकन चोनी पनि बेमान जुल लगा छ ठना पनि सिंगिया छु फसाइया चुनौती चाहिँ
थो वित्तीय विशेषज्ञ हिसाबमा ठाउँ किने थो नेपाली चाहिँ आर्थिक हिसाब चाहिँ गठे खण्डो छ उल्मसी विश्लेषण याउटी असिन जिके क्षमताला मरु मलाई तर एसानो आर्थिक रूपमा जे छौ संस्था तो नासा जिन्दै रहन्तो सहकारी संस्था आबद्ध जुयाचनो काट्दैन ठोस ठाउँकुनै यो आर्थिक अवस्था चाहिँ भयावह हो मलाई थन उद्योगहरू लगानी याउ ठ्यामहरू मलाई अहिले थन लगानी याउ ठ्यामहरू मरु काट्दैन उत्पादन जी मुक्त उत्पादन डक्को पिने वै मलाई अहिले थन गुल्न ठो पुँजीपट्टि ज्याजौँ दु ढेवा कमाइना चौँ दु नि वो जेसन छौ न्याना नि न्याटा देख्छ थाहा दलाल पुँजीपट्टि राइने वो दलाल पुँजीपट्टि ढाउ इमसँग कमाइना चौँ पिने सामान है मलाई थन मे पिन त मी वो बिचाइ सुना नै छु इमो रिस्क न दैम हो मलाई पिने सामान होला थन मिल बिचाइ सुना कमिसन होला वो ढाइ दलाल पुँजी इपिन जग्गा ठाउँ ना चौँ मे बिमरो जस्तै थन यो कार निशंक या मोटरसाइकल निशंक या भेहिकल गुल्न सिन्धु अले मेरो सामान न डक्को पिने निर्यात आइजला मलाई आयात आइजला वो आयात आइउटी कमिसन न याजको ठन चलाइ जाछौँ पिने होला ठन मि आइउटी खास वास्तव ठन उत्पादन छु मरो कारणैन जिउ गुल्न तो आर्थिक दुनि डक्को पिनि वना चौँ अले जिउ म्यान पावर न पिने जुला मलाई ठन खास डेभलप मजुया चौँ कारण अर्जुला अले ठन बजारे स्वेबले बजारे मोह पसलेन मोह ऊ मेन कारण चाहिँ छिठा आम्दानी दया म खोज्छु उडाको पिने रिमिटेन्स दा चाहिँ नेना वया सुनाउ रिमिटेन्स दु मलाई पिने वया दलाल पुँजीपट्टि वर्ग ताय मलाई वो देवकमाय पिन वर्ग ताय न दु अले जिन हासा ताय थेन तो एनजीओ आईएनजीओ कुनै पिने वया देवा ख मलाई वो जयु कम जी ठाउँमा अनुभव हुने ज्यायु कम छौ रिपोर्ट तयारी आउगा मलाई अहिले ठरिया ढाला गरिबी थन गुब्लै निर्मूल जुमहरू मलाई गामे वहाँसा करोडौँ अरबौँ ढेवा अनि खर्च यार मलाई तर अनि परिवर्तन छुनमहरू छौन्यो स्कुल ढेका बिउले छपुनी बोल ढेका बिउले ठ्याक्क सुएबले छम्निवासिउ आर्थिक अवस्था चोलेजा फैजा मे मतलब पशुपालन यारका बि छम्निवासिउ अनि 10-12 जना त वो प्रोग्राम याव खसा चोलेचा इनाम बिउ खसा छमेसिउ उदाहरण कया रिपोर्ट चोसका ठुली ठुली बालाटर गा रिपोर्ट चोसका वेन आइए जी मतलब वा आधारण वया सुनि ढेवा वया सुनि ठो चाहिँ आरोप मखो ठो जीव अनुभव याउजला अथे जिया ठन ढेवा दुवायो कारण नै यो आर्थिक अवस्था बाला उठाइन्छ तर भयावह अवस्था दुगा सारा उत्पादन मर्जी हुन्छ आटे मतलब ठन कृषि उत्पादन मरो कारखाना मरो मतलब अले म्यान पावर थन शिक्षित वर्ग डको प्याउना चौँटो ओजो कारण हैन भन्छ आर्थिक रूपमा थन भयावह दुगा अथवा आर्थिक स्थिति हो खलान जुलिबले ठाउँ पनि सहकारी देउ चाहिँ स्थिति बामला चौँडो उके नीति चाहिँ छुया माथे ठोला राज्य छौ नियन्त्र नै यामा ठो असि निकाय दुनि नियामक निकाय कडा मजु कार्दैन ठर जो ख मतलब छौ गेरा सहकारी खोलेना सहकारी मेप्नु ढेवा उठैना ठाउँमा लगानी याउ सोया चौँडो मेन ठन स्यौ कारण डक्कोस्यो डिपोजिट त्यो काला मतलब अले सञ्चालकले चोपिन्छ ठ यठिया मेपिन सहकारी मेन गेरा मेपिन पाखे सदस्य पाखे कया भर्चा उप ढेवा मुंगा वे सदस्य त ऋण बिया इमटा जाई के इमटा जाई तास उत्पादन यो सेक्टर मतलब यसा प्रोडक्टिभ क्षेत्र लगानी जी मतलब आला छुजिया स्यौं लगाटा छ ठो डकोसियो ढेवा उठाएर ठाउँमा छेल मतलब ठ यथे छेल उके ढेवा कारन गल उके ढेवा छेन देगल जगन न्याट अले ठ फाइदो डको ठ काल इमटा वो डिपोजिटर टेटा भरिचा डिभिडेन्ड का लाभांश का बिउसगा भरिचा ब्याज बिउसगा 16% सट्टा सरी 70% बिल लगाडा छ इपिन लेट है मतलब तो लाभांश न 10% सट्टा 15% बिया बिल लगाडा छ लेट है तर वो डक्को
ढेवा मुंगा ठाउँमा छेला जुन वो छेला जब ठो झिरा नेपाली हो जग मक्की वर्ल्ड लेभल छौ हिसाबमा मन्दी वो अवस्था वो व्यापारले मन्ट जग्गा व्यापार मन्ट ठन्यो कल कारखाना मरु वो कारण हैन व्यापार मरु कारण हैन अले थसे लगानी याठान उठे मजुल जग्गा लगानी याना टाउडु छे लगानी याना टाउडु हाउसिङ लगानी याना टाउडु वो डको व्यापार मजो कारण हैन ठाउँ डको रिटर्न वेमा हो ठप्प जुल उकैना एकदम ठो छठ ठठैना सियन मतलब तर ठुकै द कन्ट्रोल याटा छौ राष्ट्र बैंकै द गरे कन्ट्रोल याको वो सरकारी क्षेत्र मोर छु वो नियामक निकाय बमला थन्न तो अनुगमन यही भी तो स्थानीय रूपमा अनुगमन यही संस्था है थने कीर्तिपुर नगरपालिका ढाउ खसा छ नगरपालिका यो उदाहरण का खसा मतलब कीर्तिपुर नगरपालिका ढाउ खसा अन सहकारी विभाग जम्मा निम कर्मचारी टोका थन 80-90 वटा सहकारी टो डकुस्ट निमेसँग नियम नियममा बोला फैमो मैन पावर न मरो अले उठेन टु नलेज न वे किस्म बिमा अले सरकारी केन्द्रीय सरकारी नीति न उली बमला छु ओ कारण हैन नियामक निकाय न वो स्वयं मोबिल मतलब अले इमटा तो छौ सञ्चालक समिति गुली वर्षटाको चुनियो मतलब सुसु चुनियो सञ्चालक समिति अध्यक्ष छ म मतलब उये 30 मैनेजर ज्याज नि उये 30 कर्मचारी ज्याज नि अले वो मैनिपुलेसन याट चलखेली याट अफिस ल मतलब मेपनु 30 दयाज नि मेपनु सहभागी यही म खोजला ठैठौ संस्था न यको दु मतलब अले ठे छौन्यु ठे संस्था यो कारण हैन समग्र ठो सहकारी ढाउ है बदनाम जुल छ थन थो शहरी क्षेत्र यो लागि जग्गा समस्या छ ग्रामीण इलाका मतलब अले तो कम्युनिटी बेस हामीले समुदाय आधारित जो संस्था त्यो समस्या मरो तर जी वो जैना जुन संस्था क किपु सहकारी उके समस्या मरो अरे छरा छ कम्युनिटी बेस छ उप जिसँग असिन याउ मखो आसन महिना मतलब उप कमायाउना आसा महिना अले चिची रहन्छ पुँजी त जम्मै याटा भरिउटी लगानी याटा ऋण बिल मतलब उके याना छ वठेन दु तो गामे गागमे एको सहकारी त दु इमु समस्या मोर नि जो ठो शहरी एरिया मतलब राजधानी र ठो विभिन्न तटरह संस्था वो ले अरबौं कारोबार ये संस्था का समस्या हो खास बैंक ठेन्टु ये जुक्ति समस्या का खास मेरो समस्या म हो तो नियत समस्या छ नियत व मुन्टे नियत व ले नियमक निकाय युक्ति कम गरेका खास छिसो तो वित्तीय संस्था विषयले नुहान दिल छिसो लगभग थिथि फुक विधायक चाहिँ शिर्पा ट्याका दिगुडु मे कविता निबन्ध नाटक यो विधायक चाहिँ ट्याका दिगु शिर्पा ट्याकु बाखेन चाहिँ छिगो सृजनाशीलता चाहिँ गठेयाना चाहिँ प्रेरणा मिल्ले छौ जी मेन छुना चीजे लाटे बोले मतलब ओके यू सुनाना शिर्पा वो बिल रहा था तस्का वो इनकरेज जी जाता तस्का उत्साह दे जाता जिना मेउन ठहेन्डो मेउ याना उनी दे जाता ओके यो को प्रेरणा बिउ जिरा नपा जी जिता पुरस्कार लाउथ्यो तो खोपे छ बाल साहित्य मण्डल लाउथ्यो मलाई जी नपा चोयुप्री चोखम पुन बोले ओके मूल्याङ्कन याउ जी सायद जिता नाप शिर्पाला मलाई अले उया लिपन यो कविता शीर्षकला शिर्पाला मे चोया मेना कविता शिर्पाला टोके नाटक हैन लेखन है शिर्पाला ठेउ जीवले ठुके छ अलग गए ऊर्जा देउ ज्यात जिनी ठो यानाउनी देउ ज्यात अले उके छ जिउ शिर्पा न छ बाध्यता छु याइ ज्यात ठो जिउ ना अन्ठा तया टाइमल नि वे सरे काइमले याना टाइमल वे क्वाउन लाल मुजिला मखला न्याबले वो ठरे जिउ स्टोर काइम याना तया छ खसखसे या क्वाना चुनि
थोय बिस्ले चाहिँ छिगु चाहिँ थो नुगु ल्यामो पुस्ता त्यता चाहिँ जुन साहित्यकै विषयले दु इम त चाहिँ छु सल्लाह बियादी छौला लेखन थियो चुयो रे चीज मतलब चुयो वन्टु छु पुरस्कार ल दै मको मतलब ओके छौ स्तर कामियामा मड्डीको यानाउने कुट यामा मतलब छु इले पुरस्कार न दै अथवा मे पुरस्कार मरु सायन छौ ना दै मतलब डकुशान जी छ सुख ढेप्टी नाल दैनी डकुशा मसी मतलब वयन छौ तरौं पुरस्कार ख डकुशान एप्रिशिएट ये पुरस्कार जुल मड्डीको कुट यामा अले नुनु विचार थियो नु किस्म अथवा ठाउँ साहित्य त अझ परिष्कृत या त नुनु साहित्य त मेमे साहित्य न गर्न भनियो ख छुछु यासा जियो डेभलप जियाउनु भनी अझ प्रगति याना यङ्ग्यो मड्डीको अध्ययन चाहिँ यामा मतलब अध्ययन बिना छुन दैन जुइन मको मतलब अले वो सुनान तो बामला छौ चौ बामलाहरुका ढ्यावन टु निराश जिमा मरो छारा छ बामलाहरुका टाहो चीज है अझ बालिक त प्रेरणा हिसाबमा क्यामा मतलब च्यालेन्ज हिसाबमा क्यामा चुनौती हिसाबमा मकाल लगा छ वो जिउ अठे निराश जिम जो चुनौती हिसाबमा मकाल लगा छ अन स्टप जियो दियो का अझ वो छौ जुल अले मियो चाहिँ चुए बोले छौ उद्देश्य तया चुएमा त्यो जिउ ठाउँ सल्लाह उद्देश्य तया चुएमा जिसँग चुएबले समाज यो लागि छु योगदान बियो समाज परिवर्तन यो लागि तो समाज इटा नु लपे यंगिटा लकेनीमा छारा छ लेखक साहित्यकार देवी भन्छ विद्वान मे विश्व भिन्न ख पाउ ख इमसँग उपस्या चनि एजा सिउपिनसँग बालाउ चीज ब्याबीमा निराशा बाडियो टाइप चोयाबी मुजो भन्छ आशा जिमा कने चाहिँ अवश्य न निवा लुइटी नि ढेउटी वो आशा चाहिँ देखमा खिउले चोयो चोना चौँदर तर कने अवश्य न छु नु बालाउ चीज जुइटी नि वो हिसाबमा प्रेरित जिमा अले छौ चाहिँ लास्टै सुजुगाटा छ जे छम्पा हेन्यनौ तो राजतन्त्र धलेजोबले नियो समस्या डायलॉग ठाउडुगा ठोला एकदम कुएजो सीमा ख मला वो सीमा त कोठल त मला अफो मजो र जे आराम कक्का उइटा पालियो ख मला छन्ल अवश्य ढले जुई वो जरा एकदम स्ट्राइक यार छ जम कोने छु जुई जुला जुई मला निराश जुई मजो आराम कक्का जे झासुल न न्यासुन दासल ठेटिनी मला वो जिउ निरन्तर कुटा जुइमा मलाई अले वो कुटा जुल लगा छ छनु ओके यो लिचो अवश्य न बाला उई त्यही हिसाबमा चाहिँ वो प्रेरणा कया चुएमा वो प्रेरणा कया चाहिँ थौ न्यावे सिर्जना जुइमा या मारे प्रे ठिकै माथे छ आछि देश चाहिँ थिथि भाषा त दु तर ठुले न नेपाल भाषा साहित्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय थ्याङ्की त चाहिँ गजाको पहल्यामा थाहा छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय थ्याङ्की डला चाहिँ नेपाल भाषा यो रचना दुनी रचना त मेउ भाषा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा अनुवादै यामा अनुवादै यात गाडा छ मे पिस थ्री नेपाल झिउ नेपाल भाषा जको लिखुना चुना न मुजो भाषा यो चीज मे पिस मोठुल लगाडा छ के अर्थ न दै मतलब सिर्जना जुई मतलब सिर्जना जुया जस्तै इंग्लिश भाषा ट्रान्सलेट जुल लगाडा छ अन्तर्राष्ट्रिय थिनी हिन्दी भाषा जुल लगाडा छ इन्डिया टाको थिनी मतलब अझ वो अन्तर्राष्ट्रिय भाषा ट्रान्सलेट या फट गाडा छ बाबलाओ वो अन्तर्राष्ट्रियकरण नजुई झिउ लोकल इस्यु एता मतलब जिसँग चुयो झिउ ज्याख तर उकै साथसाथै ट्रान्सलेट न याना बिल लगाडा छ जस्तै उदाहरण लागि झिउ पूर्ण वैद्य कविता ल खराउटी कविता संग्रह वो चाहिँ अंग्रेजी अनुवाद जुले अन्तर्राष्ट्रिय रूपे थिएन मतलब हुन्टिन समयसँग ठो जापानिज भाषा न अथि जिउ नेपाल भाषा यो साहित्य त
ट्रान्सलेट याना छोडो छौ उदाहरण गएर छ ठो इन्डिया यो इन्डियन कवि चाहिँ रविन्द्रनाथ टाइगोरला ठाउँ भाषा चोया वो नोबेल पुरस्कार काउलो महो पहिला ठाउँ भाषा चोक जब वो गीताञ्जली लाओ जब इंग्लिश में ट्रांसलेट जुल नि इंग्लिश में ट्रांसलेट जो करने ना संसार में शिल नोबेल पुरस्कार न लाटा इज अन्तर्राष्ट्रियकरण छौ अभियान न यामा मतलब ठोटा वहाँ चोला ठो ट्रांसलेट या विभिन्न विदेशी भाषा या जुकन सम्पूर्ण महो ठोके अभियानी रूप है जियो भाषा र जियो साहित्य र अन्तर्राष्ट्रियकरण यामा अन्तर्राष्ट्रिय रूप है मन चाहिँ ठेंकी मारे हिसाबमा छौ अभियान न तो नेपाल भाषा साहित्य ज्याजोपी विभिन्न खला पुस्तकदेखि यामा ठेन्चोगा हजुर आज चाहिँ पत्रकारिता साहित्यकारहरूले वित्तीय जो हिसाबमा व्यस्त जीवन चाहिँ त्यो परिवार समाज साहित्य त चाहिँ गुकठा चाहिँ सन्तुलन याना दिगो सन्तुलन याना पर्छ ठाको तो साहित्य वो पत्रकारिता जी नाचा तैरेन वो ढेपा मोविपति थाहा जुल मखला नेटवनिउ दैमखो जुसाना सेवायामा चाहिँ साहित्य नेपाल भाषा साहित्यलाई भाषा साहित्य सेवायामा एउटा हिसाबमा ठाउँ इन्ट्रेस्ट दुई हिसाबमा चोया छ नजुल मखला वकिसमा चोय बोले ठाउँ नानो डु डामर सानो नानो डु जुल पत्रकारिता अठिया ख छौ नाय हिसाबमा जिउ जी याना बोले जो प्रोफेसनल रूपे का सानो दक्षिताको जो सानो वो सिटगाउँ ठ्यान टु याना जुल उकेना छौ ना डट त्यो होला मोरो तर थ परिवार यो पालैयाट परिवार जीवन ढानेयाट वित्तीय रूपमा जे प्रोफेसनल रूपे जेबले उकेन छुछु वो डु उके छुछु जो जीवन यापन याट लगा तर ठो साहित्य पत्रकारिता याबले टाइम चाहिँ जीमा तर टाइम निश्चित टाइम चाहिँ ठाउँ प्रोफेसनल जुल मलाई उके लियौँ जो टाइम जगह तो भाषा साहित्य अले पत्रकारिता फुर्सदी टाइममै जुयो होइन समायोजन चाहिँ होइन यहाँ तर समस्या चाहिँ छु जुइयर गर्दा छ ढेबा गन ढेबा वयो ख वो डको साहित्य पत्रिका सफुट अय न्या सिराया छ जिन हापा नि ठौका नेउ मोरसान मतलब गन चायो नि बोले छु किताब खण्ड गाडा छु किताब न्या हो च्याटोनी म हो खाजा नेउ म हो किताब छ न्या हो बोले छे बोन बियो छन त फे किताब चाहिँ तरकारी डेका नकि मलाई खान ताइ तर वो बुनिउ चाहिँ वो अठिना मोबौ खसा वो नलेज न दैम हो विभिन्न ज्ञान न दैम हो समायोजन चाहिँ ठोय किसिम ज्याचोन दाम गाटा हजुर ज्याजो अन्तिममा चाहिँ छिगु पाखेन जे सोकुमी पाजुमी जुपिन्द छुन सल्लाह सुझाव खलाबला दस चाहिँ तयारी त इना पाइन जी नचन ध्यादु न ठो साहित्यकार साहित्य चुएबले गठे चुए मारे एउटा हिसाबमा ठो छौ अध्ययनीय माउजुल बालको समाजको लागि चुए माउजुल ध्यादु न मेरो चाहिँ ह्याब्ले न छौ सकारात्मक रूप है कोया मलाई सकारात्मक रूप है खल्याउ अरे साहित्य जुइमा मलाई अन पत्रकारिता जुइमा पछि समाजको लागि छु यामा नि वो जिम्मेवारी बोर्ड जुया यट गाडा छ ओके रिजल्ट डिप्टे बालाई अले मेरो छु छुरा छ वित्तीय सेक्टर जुइबले न इमानदारीता चाहिँ तस्क महत्त्वपूर्ण ज्यानका इमानदारीता यट गाडा छ मलाई मेपिनस जी पटिङ धसक्यो मौका दैम हो जस्तै जी मलाई छौ संस्था चुना पिनी जिल्ला चुना बोले 8 टका अनचोपी पस्पिन्छ जिरा पटिङ धसक्यो छ ठो मखो ज्याइट नि छ ठो ठुली भ्रष्टाचार या नि छ ठो आर्थिक कारोबार या मिल्यो मुसलिमका 8 टका वो पटिङ धसका खल्याउपडी जिरा खबरदारी यापडी असि मयानी अठिया जुइमा आठे छ जी सेको चाहिँ अठिया मलाई इमानदारीता जुल लगाडा छ मेपिन्ठा नि हो नि छौ कोसका गुब्ले जुइमाली हो ठौ इमान दुनी इमान चाहिँ मी मजुर गाटा एक सुबे इ बिहा जायदिल थौमी ज्याजोले जायदिगुले अलि चित थो साहित्य वित्त अलि पत्रकारिता विषयले नवान्दिया एक सुबे चित सटा दिल थौया ज्याजोले नेपाल भाषा साहित्य पत्रकारिता अलि वित्त विशेषज्ञ राजेन्द्र कुमार मर्जनज्यू नाप खलाबला यानुगु जुल थुगु विषयले छुन सल्लाह सुझाव दसा
जित स्वापुतया दिरहेका भल सकासे थौया ज्याजो थने कोचेके सुबह